Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kakenhun kinongnya kali kamay kabalatip kum ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association hapo kajingelam uba Wandon Bok Jerwa kum President hakalai tarik ujemang arja arpasau kilalet banyak kendu ya uba penshingan NCM Deputy Chief Executive Member ka KHADC ban pensengau ya kajing hakabede ba kajing siu online ya ka Professional Tax uba Wandon Bok Jerwa ulaong ba kani rukam ban siu online ki pediangkat kum kajuk ka bamenta Henry kebu pat hakajing namari ki balarim kile kumba ki badang thamai kumta kalong ka bajanjar namar ki pat ba ki haban siu online banlet hadu san ne Henry Usin sha cyber namar napo ki HADC kimpen biang ki kot kisla ulaong bakinong tre hapo district council kile ayu bat kapen pau bakinong tre kimle AA wat la kinong tre ki bun uba Wandon Bok Jerwa ulaong bakane ki jinglet ya kendu kamlong ka basep namar hakajing keren nakaliang uba penshingan Ulapen ko ngu baki basiu online kan yat bed bat kibakwa ban siu offline ru kinwan biang sya KHADC ban siu kat banadu usnam banwan kata hawar hajar arpesan kan penyat no deka online ringkat kejing penbiang napo KHADC. Kejingwan yang kenduk jungi minta ya Deputy CM ni tolong habi ide baka jing penjenjar nak kalian ke district council ye pak habi ide baka kejing siu ya ka professional tax. Man lagi try kali lani ki wat lagi nong try kam ladi simet ru ki habdan kam hiban sewe kini professional tax. Te kejing penjencar jong council yang ki tax payable sa ka council kolong ba menta pada ki phale da online. To ngi priang ya online katum ke generation ke pangi menta akan ke sepas nam ba kuai ni priang ya sisa ya kata ba ka pensuk hendrai ka ik ba kolong pa ya council menta kolong ke penjencar pen ba. Da ka ba ya ki wan renewal ru ka hab apply kum ki fresh ni di lalong lupa bet kemalong mangi. Te kam don jemut kan. Haba ki iki berapa kemong sim online tak mungkin ada penbiang suanang ni. Sobat implement ni kata bensi online tidak jumpa penbiang nang ni. Te bros kat tu pada kat pengiwan hang ni bensi ba ngiyo ya kata kubor baki ut mo kam keleng keri kasih ke jongi bahap apa ka ni ka hasil sak termas district council ki yang ba nginali siu professional tax hatai support council yang ba melak bensi online offline hapsi no online. Tendal alik online pada menta hablet hadu ndriusin hapo cyber. Ada ndriusin hadu hak cyber tementa sekian ada sebut mo si kenta si sanpau tengka uncat cyber. Dan ada ndriusin lek lalong em si lais pak tengka. Pas ngin hapsi susu saya kan ika fees kan district council lais pak sanpau. Tek lalong ndrius pak sanpau. Pas berkabai lek baywan kamdap hiru. Te ngai ni kejengwan yang kenduk jongi menta bagi pak persangan harkat kejeng dan lang jongi spending of tax. Te ila kubur ya ke kata kaba jinglong jing sedang persang ya kene ka jing siu online ya habi dai ba kene ka professional tax tebat kila kubur hiru ba kinu ini bakwa benle offline ku kila benwan le no ba kinu ki bakwa benle online pada ru ya kata kini le online tebat nadu next year pada kandon no beda online ada ka bakin hapen biang lupa bat nang ni no konsel umdek ban biang mangi ndek mo kolong menta ngihap si berkadang ngihapan biang mangi na dong hadang council kapau ba council kam dan nong tray dan rek mangitip pa menta ginong tray pod council gibon dibalik kila ayu kita kalau nong tak de lah kalau kata nong ren ba nak leng council hi menta kila priang ya kini ka offline mensiu habi de kini professional tax de nak leng jungi ru kiman ya ka ba long kejingwan ya kendu jungi kam nong sap ai ken kolong kejingker kui pat ba ki ba kapan siu khajna hang ya po Nadu buno kila penai online hang ni. Nadu ka sitarik penai yayong arajar apsa. Mars maka kini professional tax kujungi ka jukut bet man hak live poetry luber man lakis nam tolong tak live poetry mai mat ka akut man nunus nam kan sedang biang ka mai nadu ka sitarik penai April terter hadu ka live poetry biang ka. Ya kini ka online pada kelas sedang nadu mentaka taus nam kan. Ka sitarik April arajar apsa. Kemud kajing bahasa online kedai hablej bunsen saibana ke tangata. Kadai kata. Namar boleh bagi kampen biang lupa ki dokumen senang ni. Hajing sisa ya kirinu wali lai lada kitang su type tang kertang bagi kot mensiu la di benda. Ngi jusiu ki kot kali lan ngi jusiu ki inu jing siu online. Within kibaslam botam hapos tang tala ada. Ndek kalau mentah pada hang ni hadu hablej hadu ndrusin teh ngi hapen biang mangiti ki kot kislaya council. Kat ba ka council pada kelak dan lupa ki kot kislaya ki Hajing sa kadi council kaban soban le ikini kamur kala di pet. Yaki existing file. Ya ni existing file makin penbiang makin kini ki
kot jeng gini kibri komut menwane komut kila de bitang kernuan ndek mo kolong menta pada kodom untuk fresh capa bangi pengisi pro sakta komut seno tu bisa jungi kena apa mentangi haple thamai biang ya ko berimbu